Yes, ba pioneers ndagira ngo dutemberane maze turebe uko ama exchange arimo akora ndetse n'imbaraga aya ma exchange afite ndetse na exchange yemewe yamaze kuba listed muri Pi network. Icyo usabwa rero nta kindi ndagira ngo tugendane maze tugerane ku ma exchange ndetse na exchange nawe ubasha kwizera 100% yagufasha kubikura Pi yawe. Njyewe rero ugiye kubafasha muri iki gikorwa cy'uyu munsi ni Flex, channel yo ni Pi Mining TV. Bahaye ikaze rero. Icyo musabwa nta kindi, wowe mushyashya ntugera kuri uyu muyoboro urakanda subscribe kandi no kunzogera kugira ngo igihe cyose iki kiganiro tucyaprodinze nawe kijye kikugeraho igihe. Nawe rero wamaze gukanda subscribe, kanda like, usharinge kugira ngo ikiganiro nk'iki kigiye kigera ku bapayona benshi cyane muri rusange. Bahaye ikaze. Uyu munsi rero nifuje kugira ngo dutemberane muri blockchain kugira ngo tujye kureba uko ibikorwa birimo bikorwa ndetse nawe kugira ngo umenye icyo ukora naho ugeze aka kanya. Pi rero, Pi ni ifaranga rwose ririmo ryandika amateka, ni amafaranga arimo akundwa n'abantu benshi cyane. Ariyo mpamvu mpora mbabwira ngo itondere rino faranga kuko riraza kwandika amateka. Reka rero tubanze turebe ngo ese account zimaze gukora migration ni zingahe. Hanyuma turaza kugenda tureba kuri blockchain, tumanuke tujye kureba ariya ma exchange uko bihagaze. Nimba rero hamaze kubaho open mainnet, nimukeke yuko migration zahagaze. Hari abantu bihebye bavuga ngo migration zishobora kuba zarahagaze. N'ubu ngubu migration zirimo ziratangwa ku bwinshi. Wibuke yuko deadline twahawe ari ku itariki 28. Kuri 28 wibuke yuko hari account za losinga Pi. Kimwe nuko ku itariki 14 hari amakawuti menshi cyane azafungwa. Ibi rero mubyitege nubona ugeze ku itariki 28 hari Pi uzarosinga bitewe n'ibyo utakoze. Yes. Hanyuma rero nitwitegereza hano kuri static ya migration turasanga total account zimaze gukora migration ari 10,10,882 na account 6. Hanyuma aba total payona tugasanga dufite 10,10,860,680. Hanyuma twajya kuri migrated Pi. Pi zamaze kwimuka ziragira mu material menshi cyane, ntago ni amatrial menshi cyane. Hanyuma tukajya kuri lockup, tugasanga ari amatrial menshi cyane yamaze kuba rocket. Murareba mwitegereje hano abarokinze hasi trial 2023 n'amamiliyoni. Hano haba migrated mitrial 6,370,000. Mana yanjye sinabasha no kubisoma. Ni amafaranga menshi cyane rero yabaye migrated ndetse n'ayandi menshi cyane yabashije kuba rocket. Pioneers hold. Ayabaye hold rero yo naragira mu material menshi. Yes, hanyuma reka twigire hano kuri blockchain. Turagenda twitegereza hano blockchain birimo biberamo operation. Muraya ko tumaze kugira 521,638 mu gihe transaction zimaze kuba 215,92. Blocked zamaze kuba blocked ni 16,442. Aha rero ndagira ngo mwitonde kuko mu by'ukuri
hano muri blockchain ibikorwa byose niho bimo bibera. Ejo bundi uzaza usanga ibintu byagiye bihinduka gutyo 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 gutyo. Yes, niyo mpamvu rero tuba tugira ngo twigereremo noneho tumenye ngo ibirimo biberamo ni ibihe, ibyemewe ni ibihe. Ikintu uzasanga hano muri blockchain nicyo kizaba ari cy'ukuri, nicyo Pi network izaba yaguhaye ntahinduka. Bapayona rero, bapayona icyo musabwa nta kindi. Yes, reka tujye kuri my exchange rero turebe. Exchange hold. Muribuka hano kunuze hano kuri Piona hold. Zino mapayi yabaye hold ni amapayi yamaze kugira gute kuvunjishwa. Turaza hano rero muri exchange hold tuze turebe ngo ese ni iyihe exchange yemewe na Pi network. Nk'uko rero naraye yabwiye muri video yaraye itambutse, dufite ama exchange 5 amaze kwemerwa na Pi network, ari nayo dufite hano muri blockchain. Iya mbere dufitemo ni OKX, tukagiramo Bitget, tukagiramo Gateo, Pionex ndetse na Mexico. Hanyuma zino exchange zirimo zirakora ku buryo buhagije, ku buryo bufite imbaraga. Ni witegereza hano kuri OKX urasanga imaze kubika Pi miliyoni 29,308 miliyoni 29 miliyari 29 na miliyoni 308,966,203. Yes, hano OKX maze gufata cyangwa kubika miliyari 29 na miliyoni 308,966,203. Urumva rero ko irimo irakora cyane, ama exchange arimo arakora, abantu benshi cyane barimo barabikura Pi rwose. Aha rero nubwo barimo bazibikura, ndongera rwose kongera kubibutsa yuko mugomba kuzigama, murye muzigama. Hanyuma Bitget yo ifite kangahe? Bitget imaze kugira miliyari 59 na miliyoni 983 n'ibihumbi 970,473. Yes, murumva rero ama exchange arimo arakora cyane. Hanyuma tukajya kuri Gateo. Gateo imaze kugira miliyari 45 na miliyoni 52,522 n'ibihumbi 23,963. Yes, tukajya kuri Pionex. Pionex imaze kugira miliyoni 21 n'ibihumbi 543,889. Hanyuma Mexico ikaba ifite miliyoni 9 n'ibihumbi 498, miliyari 9 na miliyoni 498 n'ibihumbi 743,698. Ngaya rero amakuru ndetse nguku uko OKX zimaze gukora. OKX rero irimo ikora kurusha izindi, murareba ko ari Bitget. Bitget aho imaze gufata muri miliyari 59, igakurikirwa na Gateo imaze kugira miliyari 440, imaze kugira miliyari 45. OKX ikazi ikurikiye ifite 29 miliyari 29, ikazi igakurikirwa na Mexico ifite miliyari 9, Pionex ikaza ifite miliyoni 21. Nguko rero uko ano exchange arimo akora, ndetse na exchange wakwizera korana nayo ngiyi hano muri blockchain. Pioneers rero mwebwe mujya gufata andi marika aturutse ahandi, ngaha aho wasanga ariki wakorana nayo, ngaha aho wasanga exchange yemewe na Pi, ejo atazagira uguhereza exchange itabaho ukakorana nayo.
Yes, hanyuma rero bapayonazi, nguko uko amakuru ahagaze y'uyu munsi, nguko uko muri iyi minsi bimeze. Hanyuma babwira ngo dufite deadline isigaje iminsi 3. Ku kwezi twahawe tariki 28, turabura iminsi 3 ngo tube tuhageze. Abapayona benshi cyane batarakora ibijyanye na migration, ama KYC, bagifite ibibazo muri account zabo. Menye yuko mugiye crossinga payi mu gihe gitoya cyane, ndetse zimwe na account uzasanga zarafunzwe. Aha rero mukorane umwete, mushyiremo imbaraga, kuko murareba payi rwose noneho igeze aho ikomeje kuryoha. Kandi mbabwira ngo transaction n'ubundi zirimo zirakorwa. Ubu ntibyagutangaza nk'ahangaha tugumyeho akanya gatoya tukabona imibare irahindutse. Aha rero mugerageze nk'abapayona, mukore ibyo musabwa kandi mubikore mu gihe gitoya. Ndabashimiye rero mwebwe tuba twabanye mu kiganiro cy'uyu munsi, babwira ngo duhure mu kiganiro gikurikiyeho. Bye bye.